Asanibonani babukele emakhaya, ligama lami ngimuzi wakhe eBhibo, ngiphuma kuMpumalanga yethu TV. Sikhona lapha kumakhala ekhikhini 0825901577, sikhona la eMbombela akabhokweni. Sikhona la eTV Trust, nginemadoda amakhulu la, badoda lisho simbubani but nebakena. Bafowethu asicele ngala kuwe. Mina lo mdzala Mfowethu. Lapha ke babukeli ngifuna ukuthi osh machita kusesengemjovisi lenimatiko wasestradini emfana lomutse ngodini yonke. Sihlanganisela something nje. Sihlala ni-alert kude lokunye lokutheni lo mdzala. Mina sebasimadoda amakhulu phela senamsenga. Bathathe abakhulu. Wena. Madoda amakhulu ekusebafethu akusase uyitwana sekasi, mfana kaGogo the comedian, actor, voice over bafethu. Speeze ngalento bafethu. Ishova. Speeze ngalento. Inkinga yenu uyathini ningibhora ngani bafethu, yabona ngicolise ukuthi niyangibhora mara nangibhora. Nina nifuna ukusebenza. Nahlala cobo. Akuphushweni. Asiphusheni manje. Cobo. Sebenzeni lento yokuhlala nje. Bafowethu njengoba lamadoda amakhulu lawa kuyapheka bafowethu, kune series i-comedian yakhona la ekhaya kaBhokweni TV Trust. Ngikhona la iTV Trust bafowethu, ngipusha nemajita la ngiphethe uHlekza mfana kaGogo. Hlekza ngifuna wathi manje mfana kithi ngale series lekhona yabo for lapho ngubonile manje uya actor lapha ehle le role okuyo kuthini kuwe? Really yesine le athi ngishavule isihlanu sibone ukuthi le balekile ekhaya nje basatofika ngamsangeza ngomili sewuze womile bho athi ngisho le game isihlanu sibone yenda njalo ukuthi bakahlala bangafiki balekile ekhaya futhi kusho kona kusa bonke kunakela Yo malume nebana bakhulekela ngalegedini bakhulekela Jamlut Mina lo mdzala le role lenginiketwe yona yabo. Ngikungami ngiyajabulela ngiyithanza noma ngicala kuba busy ngayo mara ngitophusha kuze kuhlangane lo mdzala ngiyajabulela mfana kithi ngithanza ukuthi nebabukeli bayijabulele bayithanze babone lento lengiyibonako futhi Hlekza ngiyakuba mfana kithi isipaniseni sihle sihlobile futhi mfana kaGogo wasendlini futhi we are the founder lo mtsala sema kuthini kuwe ngale project? Le project irong kakhulu Kanjani? Nebe sengibona itrailer lo mtsala yabona itrailer ngalendlela itibika ngakhona thusa abantu abaningi lo mtsala labaningi kakhulu. Okay, and into lengicela ebantwini ningathi nine nasenibona kuthine siphumelela siyaphambili sewusimine angeke ngidlule kuwe ngoba wena ungcono kunami inyalo uyabona lengigijimisana nemajita siyalena kuyasetshenzwa uhlelo uyasibuka uyasihleka uyavisisa mina into lengigwema ngile ukuthi bantu bathi sibavalile sibakhiphile into yena thina sivalelana ngaphandle bafethu wena nawutifa ngathi unemandla okubuthi osebenza akentshela mina like ma challenges enhlangabetana nawo for a shooting ngaphi ama challenges maningi lo mhlawumbe mina njengama ngisahlangabetana nalutho ngoba kungakwamukela uyabona ufuna ube naloko okwamukela empilweni ungayendi into ngilene bengisayisho ngithi wenda into ngoba ubona sibani uyayenda uyabona njalo ke space sesistop inkinga kuthine njengebantu labafisa ukubona wena uyaphambili and umukhuluma sona tuma production lamaningi ne kuvame kuba naloko ukuthi basi bantu bona angisibosi bani bayenda lento nini nohluleka ende bakhohle ukuthi nina kusini bosi bani nini ngini sithine bona baphila sibona ngibo thine ngithi wona lo mtsala ama challenges esihlangabetana nawo majita akhona bafowethu plus into vele siyathi ufuna uqale ngokuyifunza before uyathi uyabona labanye bakwata marubuya umtshelo sekusaya sincenge manje sogcina uyabona nawe nanhlitho lencane uyamcosha lo muntu okana kufuneka umcosha ngoba nguyile kumele aphakamiselele Hlekza kuwe kuthini ngeMpumalanga kuwe kuthini ngeMbombela kaBhokweni TV Trust uthini ngalomsebenzi lo mdzala mina ngisila TV Trust asiqhubekeni sibafana sebenzini lento singayifaki la ngoba singayifaka la sitoba nemali different mind thoughts ngiyekuba sifake la enhlitweni yabo njalo uyawithanze futhi noma ubusekhaya la ku understand iloku iphila wonke umuntu utobajabulile njalo wena into loyithanzayo ngesikhathi ufuna so danko ngikuva kahle ngiyekuva lo mdzala funa kaGogo nayi production about i-plan yakho ezendlunkulu eze CEO yilo ifisile lapha ngoba ngeke bathi kuba nema series yebo bathi into ayisapheli sikhipha le nto ufuna benjani nomthando yabona njengoba sesihlangane nani abantu abakhulile but bibo
ngidlulisa kubonga kuwe futhi oqala Yeah, before ngikhuluma yeah. indendende ngiyababvisisa ngidlulise kubonga ukuthi lemkhulu ngoba akasithatheli phansi njengebafana ngoba yena kusalala kule industry shooting ngiyabona Yeah. thina siqhamukanyalo nathi thina nemcondo thina sibongela ukuthi usivulele indlela wasibafana khulumani Nganilalela. sho ukuthi nikhala ngayo Yeah. sakhala sikhala usethu wasinika ini wasinika itask wasinali la ngathi ngibona ukuthi niphetheni wabona nawe that's why nawe solo sanele ntshisakalelo kwenda njani siqhubeke sente njalo ebafethu lento lena manje ngifisa ngathi ngaya ku screen Yes. sine nasithi yabuka swati simbalo television Yeah, simbalo that's why baze bayenda amandiya nyalo bonayana so lo bazama kuveta swati nakhona basivete ngendlela le right ngalazulu uyayibona lento thina sifuna ngalendlela sikhuluma ngakho banikati balela ngwethu banikati balela ngwenje sikhona Balesi Swati. silethe Siphila siswati thina. nabana bayithanda labasithanza uSwati Yeah, uyabona nethi ngoba yeah. thina siyancishwa loku screen sesidothi sizothi So akantshele mina Msehlekza nadoda enkulu la. Yeah. So if nayi sephilile le series emaplane athini nosithengisela yona ombona uyibukelisa skiphani lapho. asingicale ngivehlekza ukuthi ngitothini Hlekza the man. sivehleke mina ngiyakubona kwami yabo Yeah. lento singaqala sente njani siyithengise ukuze nasi sitobane into tethu letisithini singahlupheki njengoba nyalo kwenteka ukuthi maybe sesithenga ama costumes Yeah. lena singa in nasificetsa ke kufuna sidle yavisisa Udlumkhulu. phela suke emakhala hlukahlukene Futhi Hlekza ngiyakuva ne. yeah Ku ngathini for ukuthengisa ne. yebo Gathini like move like boma 2000 yeah from 2000 shona ngale ne for kuthengisa estradini bokulula because bokuthengiswa ngema disc yeah yabo inyala sekunema USB inyala so ngicabanga USB. ukuthi indlela lelula ukuthi like i production kuze usibe nemali bobhudla bakhulu yabona Yeah. ngokubona kwami ngicabanga ukuthi uma ningaqala nibukelise emakasi because number 1 ukubaleka ngihlala emakasi Yeah, sihlala emakasi siphila emakasi. yes phela uyangithola Uyabona? yes emakasi yabo ngibona ngathi uma ingaqala lamakhaya Yeah, ibukeliswe qala yabo because if uyothengisa CD mayithepeni ukuthi la kasi ne njengase TV Trust babe 3-4 labatolithenga le disc but uma nyalo sesiphila sorry good people Yeah. lo sesiphila kwesimanje Yeah. yabona angeke sithi sizoyenda iCD uyavisisa nyalo iDVD yayise ayiseke DVD and nale USB Nale USB. ukuthi bathenge into lebangayathi kweba mzukuzuku Kwaba mzukuzuku. but if le local ibukelisiwe Iyathiwa. sebayayadla abantu yabona sekubeka lo ukuthi ngelanga leso soba sisithengisa bothenga into lebayathi ukuthi yeah sibabonile sibukelile sayathi yeah uyabona angiyayiva so injalo bafana bebulungu bafowethu i-series nayo ikhona i-comedian itophuma ngasikudala kulo December itobukeliswa la kulo December bafowethu asupporting local machita bose sibethe wobhuti bethu asupporting local nawo machita akhona nami ngikhona phakathi nawe nawe ufuna ngena water shoda ngawe ngesizathu bathi water nawe water ngawe. bafowethu yaphuma i-series very soon asupporting bafowethu local even abaka government laba abasebenzako khona Yeah. bafowethu ufikani sozelani ngakithi nibone umsebenzi wethu Ngibone nibone man ukuthi indlela yasipulana indlela yasipulana Yeah. lambile yo so bafowethu le Mpumalanga A2 TV siyatholakala ku TikTok Mpumalanga A2 TV, YouTube Mpumalanga A2 TV, Facebook page Mpumalanga A2 TV bafowethu siyabonga danko